Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Kublai Pibaro ki Khubor hakimat kiman tunya sedang syua ki Khubor na Jylla. Lakumba katsan snemi kishnong mau yams im kishnong kabadan sharum jang kalangpi hakaput jang Jylla Meghalaya bat Assam klasha aweng na kathup janginang tap vote lani na ka electoral roll jang Jylla Meghalaya. Rehading jing khun kabajuat house nam arajar pau lalaban pendrung biang yiginong shongshnong jang kishnong hapo ka electoral roll jang Meghalaya. Henry hadut mentaru kidang don tangkhendiat ngot kinong shongshnong kibadan kerteng haga electoral roll komta kuwe ni kinong shongshnong shongkan ngashnong kokong aisiful ki musalman lakin tu yikibor badai pet bikin pinstat no ban pendrung kerteng yikinong shongshnong khna makin yo ya kohok jongki ban thap vote haga ni Jylla Meghalaya. Haga step jongga sngi palei kashitrik Nailar arajar posau haga por ko ebj ka 1 minit uding ula dukut masyiteng bar ula kelem hapadeng surau hakalenti ke bawah na polo ke banmi syaka surak ba benet syamanis per syarum bat sying ulat syaneng haga dengan jingja ko ka kali ka sulat thau tang nakasat urang ba ubayo I de lagi jongi khmat haka por bu ni uding ukhlem ule tho ba ka daw ka dei ke jingkem ding usai na ding electric ba kini ke jingkem ding klaja lakum ba ars ngi aa ule tho ba ki electrician kilon pet ba kilong ba kam dan jing ima aa namar ba uno syakawai pat kapang re namar ke jingjur plat kal air mentagasngi ula phai no syasurak hak step jong shiterik Nailar ajar posau ka khasi students union klator kindet pok sha office jong Meghalaya Public Service Commission hadir megajing ipo jongka ka basawo prakenta kalakut no ki dekat jong KSU klara bondli ki poster lani ki plakat ki beran ki jing thok pendram ya ke MPSC bat ko wei na ki plakat ke de badan ya ke jing thok ka boong ke MPSC kamde ke nong kinti ki license nam bat ki he saipan nang ta ki dan sa ki plakat ki bedan ya ke jing thok ki boong ko hok long try la sha kani bat ko hok yo kamru shato sa koi bat ke jing thok plakat ke balong ba ke MPSC ke de ke Meghalaya Political Service Commission bat ki wei pat ki jing thok Ka Directorate of Sports and Youth Affairs lingba ka office jong District Sport Officer ka Southwest Khasi Hills District klano Sinyang arlak arpua jatingka syaka kong kuman walang kanong yamare thong ka bapaw ha ka Jylla ka kong kuman kan mi khmat yakri India bakan let banya shimbenta syaka jinga mare thong ka behe ka bansalong ha unai wing menta usnam arajar phosau ha kari Australia ka jingjat ratha jang surak dan thlan ka bedai ka surak ka penyeso ik bon kishnong haka than riwar talong ka jingle ra ya ka Jylla Meghalaya hakmat kinong jingo kai Pyrthei ki bawan na bar Jylla benet syang suwari syek jaka jingo kai Pyrthei ki bedan haka than sora yakni la sakhi limba ki video blapha dek Nyautrap National Youth Front sora riwar circle syakabati CTV hakabaki noyalam jangkaseng ki bekin thom yu president uba kit boklang hnyota beru general secretary uba dan boklang dan shiu lakin tu yak tnak PWD bahkan pak maramat no khamkloi ya kan ka surang kena makan ombu jing yaki pat ba haklet kawan bat hakara karong namar ba ka jing hap slap kala khamduna mentapat ila poisi Khubor nakari Unong ilam janggal yang Persha Haluk Sabha Rahul Gandhi bat ka General Secretary jangka Seng Congress ka Priyanka Gandhi kilawan poi Hawayanat ban jurip ya ki Jakarta Wakhendau ya ka ba haduk menta kladan arspa repusawat ki brio ki blayap bat kumba arspa ngun kidang jarangai kale jingok ru ya ki lightly relief camp bat klia kendu ya ki bahing SM jang gitu kilanat ki MLA jangka Bharat Rashtra Samiti kla syara haki pulit jangka Telangana hakapor bagi penlang jinga ki hapelau ke yeng dorba thawan jangka tega Jylla bat kila dawa ba menteri rangba ke tega Jylla we are ready udiban panmap halogi jingken tho jang u yiki arngut ki MLA ken thei jangka ne kaseng rekha madien kini ki MLA ki biaki kla syara no hagi pulit bat khamadien ki pulit kelit bu yaki office jangka BRS UMP ke Rajya Sabha Uragov Chada Lawandra Yakamat Ekren Yeng Dorba Jangka Rajya Sabha
badan kaman bu no Dakarta na kebentar gitu bakwa election kenang bagari kan yo dekinong mikmat ki bedang khamsamla baki bam pada no than karta Ulang bagari India ke degari ke bedang long dekinong mikmat jangkapat pun kitemen Ulang bahaluk sabha mentah kedang don tangkat R% ki MP ki bedang don hapo ka sau pos nam karta Kumba kalong menta ke sarkar kebu bakarta jong ki belak banyele election ke di arpusan senam Henry udawa bakade ben penhierno syak arpois nam nama bala dagi samla gelak ben tap vote hakarta ka bakat pras nam kene ayu yaki banyakun election hakarta ka ba arpois nam Ketenat yadari jong ke sarkar India kelapin ni ye ke jingpen bena bagi Lieutenant General S Saxena kan Shimtino kum ke Director jong ke General Medical Service jong ki Army bat kan dega kenthek bening kong ban bat ya kan dega kedan ka bahe Kladai du kan kenthek bening kong ban bat ya ke kedan DG Hospital Service jong ki Shipai syabakan ki syakat kedan Air Marshal Kladai du kan kenthek bening kong ban bat kum ke Principal Medical Officer of Western Air Command and Training Command jong ke Indian Air Force Kadorbar liur jong ke yang dorbar Thawan jong ke Manipur kelas dang hagasni hat majai ndeki phongut ki MLA ki bedai na gajai bendru kukizo kim tre satya bana yeshim benta hakate ke dorbar kum kadak ke jing pinjur ye ke jing dawa jong ki ban aino la ke jong ke bor pinya dan ke Union Territory ye ki riulum ki bisong masa ha Manipur Nakini kish phongot ki MLA riulum hinyongot ki dei ki bedan hakal yang sensar arngot pat ki dei nakaseng Cookie People's Alliance but wepat MLA Klamseng Mentapat tengnya pash ki Khubor na Kylleng ke Pyrthei Unong sensar bahak kledu jong ke Iran u ayo tola Khamenei ula hukum ya ke Iran bagadiban kerwet bet ya ke Israel kum kadak ke jing kepod hala ke jing syap penyam jong noilam ke Hamas u Ismail Haniyeh hanong ba Tehran Ula penmi ya kene ke hukum hadim balawai ke jingalang bak terke jang Supreme National Security Council jang ke Iran. Kadau bak Iran ke sngau si bha ke dena mar bala penyap Yohaniye ha Iran bak kataru ha ke sngi ba usha khot sngau bha ban pinchngai lang ha ke por bam sma President bathama ke Iran. Ke India kala khot hadir yu acting High Commissioner jang ke Sri Lanka ubadan ha India kum kadak ke jing persya ya ke Sri Lanka hala ke jing yam jung wei nong tong dok ha khap du riau jang ke India bat Sri Lanka kidan sangut kinong India ki bidan ha ke ling tong dok ha wei ulaya bat wei pat udang jar ngai kat ba arngut layo ban pelajem Menteri rang bakdu jang ke Vietnam Pham Minh Chinh luan poi ha India balak yang snow bhaya u Rashtrapati Bhavan haringkat ke jing dan lang Menteri rang bakdu ke India Narendra Modi Uphamen ulalit banle buram hakmat udurmat jong Mahatma Gandhi Rajghat perhadian kata on syong bontli ki jingalang banyakran logi kam ke biadai hapreng ke India bat ke Vietnam Unoy lam bahakli du jong ke Hezbollah u Hassan Nasrallah ungkran pat pa hadim badap tap don buram ya ke met jong wei ni noy lam bakhamrang ba ke Hezbollah blaklan yap ha ke jing ther bom jong ke Israel u forward shuker Ufawat syuker udai advisor jang u Nasrullah udai uba ke Israel kelathwet la khamslam bakala keno ba udai blashim ya ke jing jing bebon ba kinong Israel Kishipa Israel kelapin kreb ha yalade panekun thamala raja ba ke Iran ketumuan pin ibor ya ke lapin tep da ketnat shipai hadim ke Iran kelap berngam hiar thama namar ke jingyam jong noyalam ka Hamas u Ismail Haniyeh Ke Security Council jangka Israel haga jingalang kerke jangka kala hukum yaki sipai bagi diban penklan yaki bor pahara hanang ba Tel Aviv bat ha Haifa. Presiden barim jangka United States of America u Donald Trump ula bu jingkeli yaki kertang presiden jangka Demokrat ka Kamala Harris dag boong bahatu ka Kamala Harris kedai kanong India ni ke doyong. Utram ulaong baka deka briu ke baga thamai jangka ke dena India bat ke Jylla ha US chapang ke jinglong tenrai kinong India hende ulaong kamadian kala doyong baka kwa baki briu kin khotno ya ka ada ke doyong Ukraina kini namar ke jingkro vote jangka nabaro alyang kata ne kinong India bana ke doyong Kekemi jangka Kamala Harris ke dena India baru kepa jangka pat na Jamaica hende kelawan syangwan sa no sya Amerika Secretary General jangka United Nation Antonio Guterres belakin tu ya kiri ke Pyrthei bikin shimlang ya ke benta ban penne ya ke syongsuk syongsan ha Middle East bat kini ke jingken tu jang u kedi hadian ke jing syapen yap jong nong ilam ke Hamas baru nong ilam jang ke Hezbollah ha ke Israel
Ukraina kini namar bakala ban ki ketma ka bajur hapadang ke Iran bat ke Israel kumjuru hapadang ke Israel bat ke Lebanon. Hadenu Ismail Haniye mentapat ke Israel kelapin tikna bakayo ban penyap siawi pat unang ilam rangba jangka Hamas Muhammad Dev ubabat mu commander jangka military wing jangka Hamas. Kishipa Israel kelapin tikna haga skipale jangka tayo. Ka Israel kelakam bahaka kalai trik unaitung kelat herbom haka ye jong Rafa Salame u commander jangka Khan Yunis Brigade ka Hamas ke betrekam hakithan Khan Yunis. Haga ni jing terbom kelapin tikna bau Salame ulakelan yap redang keniat kenta menta kaya jingtip bau Muhammad Devru dan lang haga teka jaka bau ulakelan yap hangta. Unang sinsyar bahakli edo ke Iran wayu tola haniye ulalam khamat haga jing duai haga sni ke baka Iran ke liak buram khaddo ya kamet jono yalam ke Hamas u Ismail haniye. Hadi ke jing liak buram khaddo hanang ba teran onra ya kamet jong u syakatar bar on tepru hakatar. Daki hajar ke kipat ba lawan ngolem haga te ke jing liak buram khaddo yu haniye ba kala pertapen ramru ya ke Israel bat ke Amerika. Begitu Kylleng Khubor hakimat kiman Khublei. Usnem arjar arpo Uday usnem ubah ka Pyrthei baro kawai ka mat ya ka jing jenjar sosat nagadaw ka jingwan lanshop ka klam COVID-19. Day hakane ka por bagi nongsang snong jongane ka Jylla jongiru ki im hapdeng ka jing jenjar ki im hapdeng ka jing kordet bat ka kim khai namar bala khang dam lut ya baro ya ka ya Kylleng ka kit ka ba ka thiet ka pet na dong shadong. Kum kawai na kilat Pyrthei Khubor kabala rung syaki kendong ken srot la hasor ni la hanong kendong ngilap bon jaj kijing ki bagi paj ba ki kendo hagapor lockdown kawai na kita kijing kabangi kendo hagapor lockdown kadai ka bam habang yong ka bam hakajat bin riu jongi nengong deu khau udai upiat kasini kamlu kadok kha bat kumta terter haot na perang kini kimarba kat tu kat ni hilaban yo na kadi ka Jylla ka jongiru henry kat no ki babon hi ni haban shanya na bar mentang ila la na kiti gijing ki babaro ya kendu hakapo lockdown henry kum ka Jylla ni haban kendet ben riu kenang bangin dobla ben penbiang daladi ya ladi la kalong hakabam kadi kakup kasam karyam ka ben berkum ta terter Lingba kan Khubor ya lap ya rio. Minyo bani merjingot kum no bangila ban poi syakathong bat ban longru kum kata ka rensan ka ban plilat ikipat ba ban penpau ke jing snow ke jongki hakakam ba ke jing don kam hakakam bat ba ka sorkaru kan la ban snap ikita ke jing don kam. Namar klem ke jing Thailand ke jong pat ba bat ka sorkar. Ka Jylla kan mla ban yang halak ke jong ki kejar. Tungu nyepet menta ki egi jing ke ba khanglat ikipat ba jongi bat ki egi jinan kam jongki ka ba ka sorkar ka hapan le. lengba ka batisi TV ngiwan ra yagane ka Khubor yalap yari habar ben usaipan jat bin riu kasam